Zbor građana Šid, studenti i srednjoškolci u Šidu danas organizuju veliki protest na dan oslobađanja Šida. Na protest Srem i dalje nije nem su pozvani zborovi, studenti, srednjoškolci, poljoprivrednici, bajkeri i svi građani iz cele Srbije. Dobili smo potvrdu o dolasku ljudi iz više od 20 gradova. Toga dana u 7 časova iz Sremske Mitrovice krenuće kolona pešaka koja će nam se pridružiti na protestu. Tu kolonu čine mahom studenti i srednjoškolci iz Sremske Mitrovice, Rume, Stare Pazove, Inđije, Nove Pazove, Šapca, Bogatića i Pećinaca, kaže organizator Zbor građana Šid. Učenici 5. Beogradske gimnazije demantovali su navode v.d. direktorke da je tokom blokade došlo do bilo kakvog hakerskog napada na njenom računaru i zloupotrebe njihove dokumentacije. I Savet roditelja 5. Beogradske gimnazije demantuje ove navode. Oni kažu da nije došlo do nikakvog hakerskog napada niti zloupotrebe dokumentacije, kako je to v.d. direktorka Danka Nešović navela. Oni su to zapravo demantovali i objavili na svojoj Instagram stranici u videu koji su objavili, a na kome se vidi da su prostorije 5. gimnazije o kojima se govori zaključene. Ivan Sarajčić iz Saveta roditelja kaže da učenici nisu nimali pristup prostorijama koje direktorka pominje. Kancelarije i većina učionica su bile zaključane. Problem je što o ovome pričamo preko medija, ali moramo da odgovorimo da njeni navodi ne mogu da budu istina. Ne znam ni kako bi ona to dokazala kada je bilo 10 dana posle nastave i škola je bila prazna. Vlasti su iznosile svoj plan da će škola biti bezbedno proverena, ali ona je zapravo bila prazna. Ne znamo šta se tu dešavalo. Učenici su izašli, a sada se protiv njih upućuje ozbiljne optužbe da su razbacali matične knjige, rekao je on. Ili se to nije desilo ili je reč o propustu škole, smatra ovaj roditelj, ne znajući kakav bi motiv deca imala da zloupotrebe sopstvene podatke. U Kragujevačkom domu zdravlja od 6. do 13. decembra sprovodi se akcija Nedelja otvorenih vrata, tokom koje sugrađani mogu da izvrše imunizaciju protiv humanog papiloma virusa. Za imunizaciju dece i mladih uzrasta od 9 do 19 godina potrebno je da se roditelji, odnosno staratelji, javi izabranom pedijatru. HPV vakcinu moguće je primiti u svim objektima službe za zdravstvenu zaštitu školske dece radnim danom od 8 do 17 časova i od 9 do 17 časova u centralnom objektu službe ulica Svetozara Markovića. HPV vakcina je dostupna i studentima od 19 do 26 godina u studentskoj klinici. Vakcina je jedna od najefikasnijih mera u prevenciji infekcije oboljevanja kao što su polne bradavice, karcinom grlića materice i drugi maligniteti izazvani HPV-om. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barcelone rezultatom 89-79 u utakmici 14. kola Evrolige. Oba tima sada imaju učinak 9 pobjeda, 5 poraza. Katalonci su u krcatoj areni od početka imali prednost na krilima sjajne partije Vilija Klajburna. Zvezda je uspela da se vrati, izjednači, ali se tada pojavio Dario Brizuela i rešio pitanje pobednika. Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine. Vetar slabi i umereno u oblasti Homolja, u dolini Dunava, Save, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni.